Sanibona negameni lika Jesu. Awusanibona egameni lika Jesu. Ngwakamahlalela sibongo bese bashito bazalwane. Kwekuthi ngikhona ekhaya. Amen. Siyayibonga Nkosi lokuthi isiphe lithuba lekuhlanganyela esikhatsini letimadima. Hallelujah. Ngambi ngedwa ke bazalwane ngihamba naye make mahlalela, praise the Lord. Bese ngihamba nawo ema daughters arm. Hallelujah. Praise God. Simfundisi nje usiniketele assignment wathi asite ukhonda ngala ligama leNkosi malibongwe. Praise Jesus. Ngihlonipha bazalwane, ngihlonipha bonke abantu labadzala ebandleni igama leNkosi malibongwe. Bomake bogogo bobabe bomkhulu bantu labasha Sunday school etigaba tonke letikhona ebandleni ma elders ma dikoni ba bishopi bagonsa tonke itigaba letingaba khona bazalwane ngikuhlonipha kwenu ngiyanivusela egameni lika Jesu Christ. Ngiyacela bazalwane sivulele ivule leNkosi nje kafishane encwadi ya John chapter 5 verse 14. John chapter 5 verse 14. Praise the Lord. Ngiyacela mhlambeni mzalwane uNkulunkulu amqobele namhla asivunzele. Ngemva kwaloko Jesu wahlangana nayo seyisethempelini wathi kuyo, uyabona kambe ukuthi sowuphilile. Ungaphinzi ke wone. Funa wehlelo ngilokukhulu kakhulu kunalokho. Hallelujah. Live lakho Nkosi leliphilile naku Nkosi selifunziwe phakathi kwethu. Sibusiso Nkosi sekuliva namhlanje siyasemukela egameni lika Jesu Christ. Amen. Hallelujah. Mawufunza lapha ku-NIV ukuthi later Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Hallelujah. Indvodza bazalwane lesiyadiko indvodza lebese ihlile iminyaka leng-38 eceleni kweliqhibi siyayikhumbula indzaba ke bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. So excuse me. Jesu ke bazalwane uma afika emhlabeni bekadele injongo yinye yokusinzisa umuntu. Hallelujah. Yekubuyisa umuntu kuNkulunkulu igama leNkosi malibonga. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane kulokho. Hallelujah. So ke Jesu noma ufunza la ngemuva kulama chapter la ngemuva likhomba Jesu so ungene ku ministry noma so usemsebentini wakhe la udele emhlabeni. Live leNkosi nawo nabuka la ngemva kunema scenarios la khona lichaza noma Jesu abonakala achaza imibhalo. Hallelujah. Athole madvodza kunenzaba leyikhuluma ngaNicodemus uyabonakala Jesu uyayichazisela lendvodza ngemibhalo igama leNkosi malibonga. Uthola umfati weSamaria ufike uyamelekelela uyasinziswa. Ngekuphila emhlabeni Jesu abetezweni sema-Israyeli ezweni sakaJuda uma Jesu asesekufikile ke kufika ke isikhathi njengoba nathi siphila kangwane emaswatini. Hallelujah. So lithi leNkosi na uqala kuverse 1 lithi kwase kufika isikhathi selidzili. Hallelujah. Singasho sonke sithi lidzili. Kwafika isikhathi selidzili esiveni semaJuda njengoba nemaswati siyefika isikhathi selidzili. Hallelujah. Sikuweekend, iweekend yelidzili emaswatini. Jesu uyashubela, Jesu uyafundzisa, Jesu uyaphilisa, Jesu wenda abantu basukume but sive sibhizi ngeroutine yaso. Kambe kufika isikhathi kwafika isikhathi lelidzili tichaza mavi atisho mhlawumbe ukuthi lalani lamanye emaholo baluhumushako bathi it was the Passover, labanye bathi nje kwakulidzili but lesikwatiko noma lokushidiwe evini leNkulunkulu ukuthi kwafika isikhathi selidzili esiveni sakaJuda kwekuthi bese banyukela eJerusalema. Amen. La khona bentalidzili njengaso sonke sive semaswati kukhona lapho sibese sinyukela khona siyowenda lidzili. Kuthi lana lidzili lelo wena soyawuphendvula but nemaJuda nawo ngiyacabanga ukuthi kulelidzili emaJuda liwayini lilinengi, nyama yayinengi, emadvodza bekamanengi, bafati bebabanengi, konke kudekiwe kwakhona
compromise. There is nothing wrong with that, but Christ is busy. Ministry yakhe Kristu fundzisa live uchaza emavi uyalekelela labagulako kodwa sive sibhizi ngelitsili sikubeketeleni konke asinake isikhathi ukuthi uthi Kristu yebo umbuso wezulu sewujodane but sibhizi ngematsili watsili ngalesi sikhathi ayende ucompromise ema-standards akho ekuphila nalokuniketwa ngumoya ongcwele ma-standards sometimes uthi khanze so wacompromise because it is time to be merry. Nabe wena nakufika isikhathi selitsili, are you able to uphold the standards of the Holy Spirit? Nakufika isikhathi sema end of year party, are you able to uphold the standards of the Holy Spirit? Uyakhona yini ukuthi mongcwele angathabuki ngalesikhathi selitsili lakhona unyukela eJerusalem yeJuda uyajabula injesu ukuthi sesikhathi but ngithanda ukuthi na Jesu wase unyuka kanye nabo. Hallelujah. Angekho ke bazalwane esikhathini selitsili angathi sengena njani nje emadzilini. Ngabona nginalitsili lelikhona eveni la kaNgwane. Hey. Ngingumuntu lo sebenza ngikuhamba ngiyahamba ngibuka ngalelanga lesigaka lesihlanu. Hey bebajabulile manje labo make. Hey. Uthi ufike enhlangano ukhanze. Ngisho mina noma ngambona thambela esitaladini ubone ukuthi une purpose leya kuphi kuphi umbona ahlasukeke. Ubone ukuthi edzilini. Abangenela niyababona nje labo makele sinabo la. Na ungameki iloli la ngaphandle la. Impela ingahamba yodwa. Bathi bayedzilini yena bakithi. Hallelujah. Ikumnanzi edzilini. Hallelujah. Praise God. So ke Jesu ke bazalwane uma ke nyukela lapha ngemabomu ankulunkulu Jesu nakangena eJerusalem abene magede lamangakobo. Oh, so Jesu makangena eJerusalem ungena ngeligede kwakuthiwa letimvu noma it was the sheep's gate. Lapha khona kokuchaza bathi it was the gate of mercy. Kwakulisango lemusa. Jesu makangena lapho ukhaza emadvodza noma abantu labanetifo labanetimo letihlukene uma ngena khona Jesu uyababona labantu futhi bekabahli ukuthi bakhona ngoba labantu bebaqonza ukuthi uma sihleli lesango le there is mercy. Kunemusa kulesango leli ngabasihlali kabeli khona lamanye masango lebakanyukela eJerusalem but lesango leli lahlala abantu labadzinga umusa labadzinga khawukelwa. Bahle lapha uyayithola ke lendvodza Jesu lebeseyihleti lithi lenkosi yase seyihlele emalanga noma iminyaka 38 years. Labanye leminyaka leyo kwakuyi lifetime yabo. Sine labanye emhlambeni ngabe sisenabo 10 years. Siphila emhlabeni. But lendvodza yona solo ilele phasi. Hallelujah. Isegedeni lemusa. Lithi lenkosi kuleli gede leli kwakunelichibi lelichibi leli lalemangaliso uma uhletikilo lelichibi lithi kwakutasikhathi la khona ingelozi kaNkulunkulu yayehla yehlele echibini angicabanga ukuthi le ngelozi bebayibona but bebabona ngekudamadama noma babona ngaleli chibi selinyakada ukuthi the presence of the angel is here now. Iprocedure ke yayithi uma linyakada lelichibi uma litamatama lelichibi kuyafika bese uyasonzela uyagqumukela kuphila sekukhona. Hallelujah. Uma linyakada lelichibi angathi bona baqonza lokuthi uma linyakatiswa ingelosi siyalati linyakata kanjani noma ngabe kungaba nemoya longanani but ingelosi nase ilinyakatisa lelichibi linyakata ngala indlela kufuna bese siyahamba siyawungena. Hallelujah. Ngoba mase kufike bukhona baNkulunkulu kufuna bese nawe uyangena. Hallelujah.
ngoba bakhona la khona linyakatiswe iqhibi ebandleni laNkulunkulu uve ukuthi hayi ikhona ingelosi kaNkulunkulu yehlile abe khona lo solo emile athi mina ngilinze utangithatha njengana indvodza naye. Hallelujah. Manje ngifuna sikubawe bazalwane number 1 ukuthi lesikhathi lesi kule ndvodza lena kwakusikhathi sekuthi tintfo tayo timensi. Hallelujah. It was a time of stagnation. Tonke tintfo tati stagnant. At a time in your life nawe ngiyati ukuthi kunesigaba empilweni yakho la khona uve ngathi tintfo timile. Hallelujah. Uve ngazuthi yonke malanga ngivuka ngentintfo yinye. Ngimalanga ngiyavuka nje ngiyakhumbula isikhathi kwaye kwenteka abantu labasha kwaye kwenteka isikhathi uma ngiqedza e-high school ngangakafeyili ngangiphasile but kwakwenteka kwaba ne-stagnation in my life ngangivuka nje ngibuke ukuthi ngidlani kushone ilanga ngibuyele ngilale. Bantu labaseceleni kwami mhlawumbe labaye bengicedze nabo isikole bakhona tintfo letenteka empilweni yabo labanye ngangibabona sebaphuma nemaputmende nawutsutsuthi kwente kanjani bathi hayi sengiya erez. I know nawe ukuthi mhlawumbe ukhona laphasi in your life ku stagnant kumile awuboni angimathi 38 years yakho mutse kanganani bakhona labana 38 years bantu labasha lothatha nje 2 years bakhona labana 38 years wabo lothatha nje 2 months uve ukuthi so tertiary bakhona labana 38 years lothatha 5 years azame afuna imisebenzi kubethe lokwendekako but yathi ukuthi the Lord is coming. Hallelujah. Uhleli kahle mawusendlini kaNkulunkulu uhleli egedeni lemusa utawuzuza umusa ungasuki kule gede lokilo ungasuki labandleni. Hallelujah. Ungasuki kuJesu. You are just within your 38 years. Lendvodza lithi noma ngabe onke malanga yayithi nayivuka lapha bayifike bayibekako ilale etukweliqansilayo ithule ibone kunyakatiswa eliqhibi isho ukuthi nalo neliqhibi selinyanyakatela ayimsho ukuthi ingelozi kaNkulunkulu seyikhona phakathi kwethu ithi la khona ithi yathi ngabe ngiyasuka luhlangothi lingavumi noma umtimba ungavumi ibone bagumukela ibone ukuthi naleliqhibi lithula naleliqhibi lithulela ihambile ingelozi shokuthi umusa sowukhweshile iphindze ibuyele ilale but yayingasuki egedeni letimvu. Hallelujah. Akuthi nje wena uma ngabe usahambe umnyaka noma tinyangana uva ukuthi impilo yakho imile your life is stagnant ubathi uyapply so graduated and you have graduated with flying colors and bowathi ukuthi nakanjani nonke nasigraduate siyathi ukuthi impilo seyaqala sekutaba mnanzi siyadibona sonke sithenga imoto but wena sobathi sohlela iminyaka solo akwendeke but ungasuka egedeni letimvu ungasuka enzaweni yemusa. Hallelujah. There is a place of mercy and you've chosen the right place. Ukuthi uhlale ngoba Jesu usendleleni. Futhi uyasathi isimo sakho. Livula ngosi lithi Jesu mayefika kule ndvodza asathi isimo sayo. Hayi ukuthi abeki bambikela. Kulokunengi Jesu bebambikela. Hey Jesu sekwendeke nawo. Hey Jesu Lazarus owufile. Hey Jesu indvodzana yami iyagula. Hey Jesu indvodza yabona. But lapha lithi livule ngosi nakaya lapha egedeni lithi wayikhanza le ndvodza simo sayo beka sathi. Ayikho into lemnanzi nekwathi ukuthi Jesu uyasathi isimo sami. uNkulunkulu lithi livule ngosi we hears and craved igama lakho lasandleni. Hallelujah. What does that mean? It means ukuthi akwenteke uNkulunkulu akukhohlwe njalo makathi uthi noma zama ukuthi scratcher nangabe yathi scratcher your name just shines. It flashes before him. For you is not to live indzawo yemusa. Hallelujah. Sakhwesha endzaweni yemusa egameni lika Jesu. Noma ngabe sekufika timo, noma ngabe ngalesi sikhathi sokhonile, ngiyakhumbula ngalesi sikhathi ebusheni bami, mhlawumbe uthi na uthi ugibela ibhasi nisasagibela emabhasi. Bakumbi beka ase basemancane. Sasigibela emabhasi, uthi ugibela ebhasini.
ukhanzele nanifunza naye usina umbuka indlela agqoke ngayo usho uzalo uye emsebenzini phela abese soyakubuta fezile so waba kuphi lo muntu lo awusilikhune bazwana iyawadini athi uyakubuka noma lokuzala nithi niyaxoxanisa bathi isikolo so busy ngani lapho wena you know that your love is still uyathi ukuthi impilo yakho ayiqhubeki so into nje ukuthi basinabavuka lekhaya balayetele nabo mangembazima ekabathi yebo sala usendela kuthi wende machoza sekhaya but wasuka iKristu wasuka enzaweni yemusa wasuka in the place of mercy wasuka egedeni lelikahle because it's the root of Christ Kristu tawundlula lapho noma kanjani something is coming your way noma ngabe inkinga yakho leseyi hopelessness uva ngazi uthi leyamle kude lemehlula loyayikhona ihlule bonke abantu but Kristu khona uma sekhona yena sikho sime emhlabeni sonke simo siyamlalela praise the name of the Lord hallelujah lenyeke lihumusho ke bazalwane lithi ithi lenza abaJesu wathi mayefika kulendvodza I think it's King James version ithi do you want to get well uyafuna yini kuphila hallelujah ngasithanda lesingisi ngoba sithi lokungenda ngiqabanga ukuthi empilweni yemuntu Kristu angafiki everything is not well angikhathalekile mhlawumbe ungaba nemali yonke mhlawumbe ungathikhanza usebenza kahle but when Christ is not in your life akwalungi konke simo asikalungi ligama lenkosi malibonga ngathi Jesu uyayibuka nakayibuka lendvodza uyasho ukuthi umtimba wayo his body is not well futhi makabuka around yona nayo imchasisela iyasho ukuthi things around me they are not well there's so much competition ngithi ngithatha ukuthi kuyawungena babe sibangena embikwami but it Christ umuntu wathi do you want to get well hallelujah ngalesi isikhathi bazalwane when help is right at our doorstep is staring at our face noma lusito malisembi kwethu kumele nje kuthine ukuthi sivele sisho ukuthi maye ngitsinga nako siye sibese sibuka around noma sekubuya into lesindlulekito noma sesikhuluma lesimo kanti hey uma sakhona Jesu khuluma lokufunako kuJesu akabuthi Jesu ukuthi kwendekani la labanye bendane makufika ingelosi akabuthi Jesu ukuthi hey niphila kanjani la awungichazisele athi hayi cha ingelosi yafika bekwendeke 1 2 3 4 uthi Jesu do you want to get well and akarealize ngaphakathi kuye ukuthi le ndvodza yangibuta ukuthi I want to get well shokuthi vele seyinayo ilifayela lami lokuthi I'm not well nawufika Kristu Kristu asembi kwakho khuluma lokumele ukukhulume mawungena emthandazweni mfana kaNkuluNkulu musa kube soluthandabuza ubheka le ukhuluma buhlu ukuthi wena bakuthatha bakubhekisa kuphi uma sesekuthi kwenteka ukuthi khuluma nje inkosi yathi ngiyawufuna umsebenzi just give me a job hallelujah ngoba lokho lo uniketwa ngKristu khona bazalwane kude lokhona kukumuka mawuniketwe ngKristu noma ngabe inkampani lokuyo kuthiwa iya retrench angeke bakuretrench wa Kristu lo msebenzi hallelujah and nakakuniketa Kristu lo msebenzi la kuniketa wona usuka kuniketa injongo letside one uyathi ukuthi naso awutholile lo msebenzi through yena ludumo liyaba kuye hallelujah uma seKristu akuniketile le business la kunikete yona noma amabhizinisi lamanye ngavala noma lamanye ngathi aya downsize uyamangala lawo ukuthi ngenda njani ngoba every month ema returns amayashaya na umtshelile Kristu ukuthi ufuna ini hallelujah lenye lohumusho lithi uthi Kristu nakambuta nabalichaza lithi do you want to be made whole again angathi ngeSiswati singachaza kuthi but do you want to be made whole again ngalamagama ngale ngisithe nanguthatha ngikubuka bazolwane ngathi
ekuphileni noma as we live, as we go through life, kunetintfo, timo noma usathane lafike atihlephule kithi. Kunetintfo mhlawumbe lesiphila ngato sathane lakathi nakafika la kithi lesi sikhathi asibone usewutithethe sathane sisuke solo siphila ngale ndlela lesiphila ngayo ngekujwayela, but sathane has withdrawn something from us. Akukho buhlungu bazalwane uthi uyaphila uthembile ku-account yakho uyathi ukuthi unemali lengaka uthi uya ku-ATM ushaya inombolo ukutshela ukuthi insufficient funds. Ubungakatholi i-notification ukuthi imali yakho seyikhishiwe. Impela umuntu uthi nakajikela ku-ATM uqale nabe kunelayini bambuthi bathi hey socedzile yini. Just because there is something le withdrawiwe kuye angadi ukuthi withdrawiwe. Akekho umuntu lohamba ye-ATM afike adi kahle ukuthi akana next. But everyone who queues up aye ku-ATM sokuyathi ukuthi kukhona into yami lento ayifike ngiyikhiphe ingisebentele. So Jesu ufika uthi uyafuna yini kupheleliswa futhi. Ngalamagama le ndvodza beyiphelele. Le ndvodza beyiphilile. Ayidalwanga igula. Le ndvodza beyinenjabulo. But injabulo yayo yasiyasuswa. Le ndvodza beyitihambela. But kuhamba kwayo kwase kuyathathwa kiyo. Jesu ke uyabona ukuthi le ndvodza seyiyashoda, le ndvodza isapheleliswanga. Ufika ke ukuthi uyafuna yini kubupheleliswe. Endiyathandabuza ibala lokwa nalokwa ibala. But do you want to get whole again? Akusibo buhlungu bazalwane, maybe a language that you will understand. Siphila in the world of cell phones, gadgets. Kuma gadgets kunema apps angithi. Angithi sisebenza ngama apps nyalo. Qala besini ngoba. Sisebenza ngama apps ufuna kwendani, ufuna withdraw app, ufuna kwendani app, ufuna kuya kumomo app. So lokusathane ke kuye kufike kucorrupt le app la kuwe empilweni yakho yekholo. Noma ke ngala emagama lokusathane kufike uninstall le app in your life. Uyahamba wena usho ukuthi uphethe cellphone uma sengifuna kuhambisa momo wami ngiyavele ngipress i-app bese intfo tiyaflow. Ithi nasifika isikhathi so uhleli asiko ngiyakhumbula isikhathi inteleta dzima nalo watiko ukuthi uma kufika isikhathi sekuzila 1 langa lekuqala 2 langa lesibili 3 langa lesithathu uyati wena ukuthi yawo langa lesithathu ngiyadiva ukuthi senginemandla. Spiritual of God power. Mina ngiyangive basolwane uma ungena ezilweni ilangeni lekuqala uye ulwe nalengqondo angithi. Ngalesikhathi uyadla wena. Ngalesikhathi lethu uyanatha. Ngalesikhathi uyadla wena. Ngalesikhathi ulwe nayo soluzama kuyiphumbuthekeza angidli lamhla. Langa lesibili seyaqala ngathi akudliwa la khaya la. Nomtimba soyajwayela. Langa lesithathu there is a fight within your body. Your flesh yakramblisha. Mina ke ngithi umoya lo mphefumulo umoya emphefumulo that is me unelaka ngalezo sikhathi. Nangubita you don't struggle to pray on your dead day. Most of the time that's where the breakthroughs are. Angisho ukuthi bazawela ukuya again but on your dead day lo lenyama seyabona ukuthi ngazuthi ngiyahluleka manje. So lapha nginiki kudla. Nale ngqondo seyaqala manje ayisazindli ngale tintfo lebetenda ukuthi ticime emoya. Lento lo mphefumulo soyaqala labakwati khomba tintfo baye bakhombe isithombe sabokati. Uma ngabe bothandaza bolingisa kati uthi nyawu but sibese bakhomba isithombe selibhubezi. So sina uthandaza ngalezo sikhathi so uyeva ukuthi hayi khona sengithabula liphahla manje. But uma ngabe sekukhona tintfo leti withdrawile bowadi ukuthi on the 3rd day noma on the 7th day of my fasting uyathi tintfo sengithandaza tiyaflowa noma sengaqhubeka 21 days but bosolo wadi but something has been withdrawn to you. The app of praying has been corrupted. Mase kufika lesikhathi uthi ungena ezilweni uve ukuthi the power is not there. We corrupted Satan le app. Awusaphelelanga. You are not whole again.
Kristu kufanele ukuthi ke Kristu uma efika Kristu afike athi, do you want to be made whole again? Just said, oh Lord, I want to be made whole again. Hallelujah. Kristu uyabona nangabe sekukhona kuwe lo sekudisablishiwe, because Satan ufika disablishe lamanye ama systems la ndawo wena kuthi ekukholweni uqhubeke ngemandla umangaliswa ngalesi sikhathi into letimelula uyastrugglisha nato. But uma ngabe Kristu afika, just say, every app that has been disabled, oh God, please enable it. Hallelujah. Ngizama kuyikhuluma ngale language leseyijwayelekile kulamalanga. Hallelujah. Sesisebenza ngama apps. So yakhona ukuthi uma ungena emthandazo Kristu uma sabuyisele uma sagqwalisile, if Christ has made the restoration in your life, there are things that will just flow. Bathi labanye mabastrugglisha ngetinto tsite umangale wena kuthini, but because ugwele ngilamandla kaKristu, ugwalisiwe, there is an overflow in your life, ubete ma struggles in your life. Hallelujah. Ligama lenkosi malibonga. There is one thing bazalwane ngifuna ukuthi sesitawuthandaza nje ukuthi just know ukuthi in his presence there is complete healing. Hallelujah. The presence of God, the presence of Christ, the presence of the heavens kuba nekuphelelwiswa nekuphiliswa ligama lenkosi malibonga. So lento tsale noma lamadodza abekele lapha beka ngaqonzi lokuthi kudanyadanyiswa kwelichibi kusho bukhona baNkulunkulu. Abejwayela iprocedure mhlambene abathi ngereligion angakubeka nyalo ngithi bekati religion nje ukuthi kuyafika isikhathi sekuthi bese kwenteka kuthi angaqonzi ukuthi bukhona bengelozi kusho bukhona baNkulunkulu phakathi kwethu, bukhona baNkulunkulu phakathi kwethu kusho kuphiliswa hale kuto tonke timo. Hallelujah. Endikwenteka lokhu kuze kufika na Kristu phakathi kwabo abaqonda noma ngabe bazalwane bekungathi nakutamine mina I believe ukuthi noma bekungathi kunakudanyatanyiswa lelichibi lapha amemede lo lapha phasi athi Nkosi ngiphilise, because bese kunebukhona baNkulunkulu abeyawuphila ngoba phela uthi uNkulunkulu kukholwa kwakho kuyabe sekuyakuphilisa. But abebangaqonzi ukuthi they are in the presence of God every time the angel of the Lord yehlela phasi ifike inyakatise elichibi bangaqonzi ukuthi uNkulunkulu sokhona phakathi kwethu, such that noma sekufike Kristu himself walking on his feet abaqonza ukuthi Christ is here, healing is here. Hallelujah. The presence of God noma bukhona baKristu bazalwane kusho kuphila. Hallelujah. Wherever Christ is, there is healing in the name of Jesus. Wena namhlanje bazalwane ekuthandazeni kwethu sathi ukuthi uma sekhona yena in his presence siyaphiliswa nesimo naletinto longakhona ukuthi khuluma, Kristu uyadiphilisa, uyakuphilisa kethu. Hallelujah. Naletimo lesetibe i-right off emehlweni emhlaba emehlweni elive, Kristu uyakuphilisa kuletimo lethu. Hallelujah. When I'm talking about complete healing bazalwane ngikhuluma ngehealing yemtimba yethu, kuphila emtimbeni yethu, tifo letinye wena longakhona nekusho letinye mhlawumbe nawukhona nekutshela partner wakho ukuthi yathi ngiyeva ukuthi kubhlungu kuphi, but Christ when he's there he can heal you in that situation. Hallelujah. Healing in our finances when Christ comes bazalwane etimalini tethu kuba healing. Satan ukriplishile bazalwane emabandleni indzaba yetindleko. Na ufuna kubona abantu labakhala kakhulu ngetimali hambe esontweni. Na ufuna kubona abantu labakhono nako ngetimali hambe esontweni. Hamba kubantu ngene ebareni ubeve bahlanganisa imali uva ukuthi awulethi lobani lapho manje ufuna ukuthola 2 avela ihoshule kanjalo nje, but asofike abantu labakholwa ukuthi angunike phela angunike 20 phela. Hey mala tsabonwa. Hey ufike ngesikhathi lesikabi man.
Fika ngesikhathi emakholweni ufike wafuna umnikelo. Hey lethani imali ye-16 bazalwane, imali ye-16. Uthi usabita imali ye-16. Hey bazalwane sidinga imali sifuna ukuthenga imoto lapha sithengele umfundisi bazalwane. Asilethe imali yemishini. Hey sifuna kwena lo. Hey naleti imali setinenge leti bitwako. Asebeme manje. But lengaphandle mina I can tell you lengaphandle le nanyalo noma ngabafika ubakhanze ba organize something. Uva ukuthi madoda lento yimalini? Tiwa ngamalini? Bule bathi baqa kahlangana yini uvele umyasa athi hey I know say right sa I wena yakho stop yesiyibona ngeke ngibone phela nakithi lapha la sisebenza khona lamajana kayowosa ngalesihlanu bathi hey tiwa ngamalini wena bathi baqa imali wena bathi hayi seyane futhi hayi awusayifunile le yami mithatha hamba nayo nale yami fike emakholweni why bazalwane the devil has crippled us financially. He's killed our mindset, our mentality. Ufake ingqondo yethu ufake lamagama letithi kude. Angeke ngikhona. But when Christ comes, uma efika siqonza kahle ukuthi sisesangweni lemusa. Uma efika he's going to heal our finances. The idea is that lo nawo namhlanje ukuthi uyathi nangathatha nako ngikuthengise lapha nguthathe lapha ngumikise lapha uNkulunkulu ufika akhilishe le spirit lebesenako ukuthi ungakhona execute le plan lo unalo today when we pray today now uthandaza Christ yazi uyale-enablisha le plan utakuthatha uyokuthengisa futhi bakuthenge. Hallelujah. So when Christ comes, he means a complete healing even in our finances. Bantu Kristu bamkholelwa kakhulu ukuthi uyakhona ekuguleni. Abamkholelwa kwabantu ke lapho. Ingakho namhlanje uma ngingasuka nje kulesikhathi samanje ngifike ngithi hey bonke labagulako abalayini la kude longeda. Bese ngiyasuka ngiconza kulokugulako leni matiko ukuthi yagula ngithi. Noma ngite naleni nimbona ukuthi yagula noma lo hamba ngo-wheelchair. Ngifike ngithi in the name of Jesus be healed. Nimbona sukuma impela layini ngaze liyofika egedeni. Because why? Because uyisitwistile sathane lento uyathi lapho ukuthi sitabe solo sitele sonthweni kuto thandazela kugula. Sithandazele kugula. Siyekele kuthandazela nathi ngoba letinye tifo dibanga lokuthi ude imali. Thandazela ama finances akho. Laba khonile kuyibona lento bazalwane ngeke ngeva lobe ifakazi lobuthi laba khonile kuyibona bayadi bayakhona ukuthi uma ngabe ngilaceleni kwaMsibi and God has placed a blessing upon himself. Ngiyabona mos. Kuthi everything la kuthinta kwaMsibi kuqhume. Yakubona. Mase ngasuka lana nakuMsibi sithengisa imerchandise lethide. Noma athathe icingo lakhe letifanako maybe mina ngidawufika le ebhasini ngesolo ngingakalithengi ngibuye but eMsibi uthi ngeke nalapha eBlowen. uNkulunkulu has blessed him with business angithi kuthi nakathengisa lesibusiso uNkulunkulu lasiniketa indalelwane yeAbraham niyasibona mos lese kuthi nje afike lana out of nowhere ifike indalelwane yeAbraham la sikhona khona yafike yavula nje titolo saqale sathi titolo letenda imali tile edrobheni angizibezi ngwadi lo sathi yabo bantu labenda imali bo Pick n Pay nabo Spar yafika indalelwane yeAbraham that goes with the blessing God lamniketa nokuthi they will multiply konke labakuthinta kokutawuqhuma basuke bayashiya lamadolobha baqonza le emakhaya le kuma general dealers ethu bafike khona baqela bathi but irent yakho malini wathi Msibi hayi lo kwesitolo wambe unginika 3000 athi yathi le ndalelwane ndakunika 5000 mina ngibhadale 6 months futhi ahead bangena lapha saya sawuthenga. Why? There is a blessing of business upon them. So uNkulunkulu uyakwenda naloko kuwe uthola ukuthi there is a blessing in you, there is a blessing of lo mnye babe iblessing yekukhuluma nje ukuthi mabakhuluma angagcina avule iconsultation yokuthi akhulumise abantu. Hallelujah. Hallelujah. Ngekuthi uve bantu nje kuse ngiya subscriber ngike ngabona lenye umfana wala ekhaya bazalwane niyamathi kopha lebyo umfundisi waba ngumfundisi wase South Africa. God has blessed him with just speaking. Uthi nje makakhuluma umzala wami umfana emzala wami niyamathi bakhe God has blessed him with just speaking
and wa-realize ukuthi my blessing is interacting with people. Wathi nakafika la khona ayi-realize le nto le, wathi no, I'm pursuing it. Ngiyayilandzela, nyalo uphila ngako. And now umbuka he's living his life. Uyambona ukuthi uyaphila. So kunetintfo nawe futhi I know ukuthi you realize uyadahati le tintfo uNkulunkulu akublesse ngato, nethi usathana utwistele ingqondo yakho ukuthi ungakhoni kubona ukuthi ngile ntfo le bese soyayenda, ukuthi na ufika ebukhoneni bakhe ungakhoni kuyithandazela. Uma athi uNkulunkulu, do you want to be made whole again? Ungakhoni ukuthi uthi asinakathi, do you want to be made whole again? Usuke ukhulume tindzaba, Nkosi naye imali ayisatholakali bo. Maya bangithengele kumse lapha emsebentini nkulukhuni Nkosi, ngicela sesafa kuthandazela abantu bazalwane, sikele kutithandazela thina, sithandazele amabhizinisi ethu, sithandazele ama-academics ethu, sithandazele konke lesifuna kwenta, sibhizi sithandazele abantu. Nkosi ngithandazele umphathi wami ngokuthi angiphathe kahle. Yini na yini ungatithandazela uwedwa, because uNkulunkulu ubude wena ukuthi do you want to be made whole again? Ukwazi abantu sebakhene ama-chains of praying. Kulukhuni lapha ngisebenza khona yesisi. Yini? Ukhona lo mphathi wami. Ungiphethe ngensila bo. Ngithandaziseni. Ukucabanga mina ngicabanga bazalwane nakunebe ulukhuni empilweni yami noma ngisemsebenzini noma ngikuphi kula ngikhona khona noma kuseme ngithi nakunebe ulukhuni lobukhulu ngithi uthi uNkulunkulu uyafuna yini ukuthi ngibe la. Ngithina ngithandaza ngisho ngithi ngoba likhulu ngoba nesimo lesilukhuni njengoba ngisemsebenzini ngithi enkulunkulu, maybe you are telling me it's time up. I should move on. Maybe there's something greater losungibekele yona ngifuna ngichubekele kiyo. But ngibe business lo ngibe ngithandaza ukuthi Nkosi ngiyamthandazela umphathi wami. Nkosi ngiyabathandazela ngisebenza nabo bangiphatha kabi bangiphatha kabi. Sisi ngicela sithandaze nga12 ebusuku nje ungithandazise ngoba ikhona le colleague yami lengiphatha kamadima. Yibisolo ngiyithandazela Yekela ukuthandazela labanye akawutithandazele wena. So ube selfish nje kanye uthi God here am I naku ngikhona phambi kwakho Nkosi, ufuna kungenda ngibe ngilogcwele kake futhi ngigcwalise Nkosi, let it overflow, let my finances overflow, let my businesses prosper. Ake utithandazele wena. Labahlakaniphile bayafika la empilweni teni bafike bathi ngiyathandazela amabhizinisi, bayati ukuthi nemabhizinisi eni. Bengisanitshela ngalobufakazi le ngeke ngabuthola buthi lo bufakazi laba sebenta ngema spirits niyabadi mos bakhanselekile lokuthi Msibi unetinhlanhla takhe bengikhuluma ngaMsibi angithi iblessing yakhe uNkulunkulu ayibeke kuye, umshana lapha naye unayo yakhe blessing yakhe. Nangibabona ukuthi labazalwane lapha spiritually mina sengikhechile, there is this blessing there, there is this blessing here, there is a blessing of business, there is a blessing of academics. Bese sebahlakanipha mahabahambe baya la baya khona sebabuya bafike babuye bese banamathela kumsibi. Abathi Msibi uyazabalaza futhi Msibi unawo nemaqhinga, ema-ideas ayaflowa kumsibi, athandaze Msibi. Nkosi sengiqala nali business nali ngaleli business le Nkosi, bese sebabuya bakunamathela kubona sebaya withdraw spiritually from you. Kube singathi nasisihleti sonke la kube ngimngedwa lengi spiritually free no lengi financially free. The only thing ukuthi I am withdrawing in all of you. Nimangale etinzaweni noma kusesigodini lesithite uthole ukuthi niyati ukuthi injinga yinye. Bonke labantu mhlawumbe kulesigodi there are more than 5,000 but bonke abakanjingi. Bonke ba strugglisha. Bonke bamele ukuthi injinga ibabite into elizili. Bonke bamele ukuthi umfana wami nakangena ngihambe ngiyonqonkotha lapha ka Sicebi. Sicebi sa realize ukuthi there are some things leti khona uNkulunkulu lamphedona but mina ngiyite lokho ngiyayifuna ibusiness angihambe ngiyoyama Msibi ngiyati ukuthi mina spiritual ngitam suppressa kanjani lokuqhuma ngokuye bese kuqhuma la kimi. Ngiyathi angintshela. So there is they kunesidingo lesikhulu bazalwane ukuthi when we pray we realize ukuthi uNkulunkulu makathi can I make you whole again, do you want me to make whole again, sivele sivulele kuye so that whatever is rightfully for ours lokukwethu kungagcini kwalo uthandazele letindlela noma lama conduits of
prosperity lama-conduits of businesses kuthi le migwaqo yemabhizinisi ayivuleke umasathane umahadi wokuthi kuwe ngalesi sikhathi umntwana noma amncane niyambona ukuthi yathi lo mntwana lona khona lokubekiwe kuye yathi lo mntwana lona uphiwe sipho sekupha uma unesipho sekupha kusho ukuthi wonke umuntu lofika kuwe uma umupha nje into takho iyaqhuma athi na sathana ngabona lokho bese lo mfana sowumenda soyemana ngenxa nje mhlawumbe ngekuhlupheka kancane bese athi ngiyahlupheka kakhulu angisaphi nyalo kanti ebuyaqhubeka uyapha into takhe ngabe tiyaqhuma lapho uvala leti ndlela takho tekuphumelela igama lenkosi malibonga. So the Lord, when He is there, we need to be healed in our finances. We need to open up for healing in our mental state. Hallelujah. Asiphiliswe tingqondweni tethu angihlo kuhlanya mina angisho kuhlanya bazalwane but bathi labashawo sonke siyahlanya ngithi but mina ngisho lokuphila nje le mentality ya thiwa yini the spirit of Moses the spirit sithi angeze ngikhona nginemalimi. We need to heal. Siphiliswe ingqondo yethu ishintshwe iguqulwe simo sayo sibe sisha sikhona ukuthi bangabe kuthiwa wena hamba wena usho ukuthi ngidawenda futhi ngidawuphumelela. But abaningi bethu ngaphakathi endlini uthole ukuthi kunetinto lesadi ukuthi mastenda noma tinto lebengadi ukuthi ekukhuleni kwami ngangithina ngihlanyela nje na indumbi yesihlahla. Ngabesa ngendwe melula bazalwane. Nayibona indumbi ekotapeni. Niyathi ukuthi ukhona loba ne blessing yekuqhumisa tinto. The blessing of germinating. The blessing of multiplying angithi. uNkulunkulu uyibeke nje la kuwe. Kuthi wena awudzingi nekube solo ulanza iagriculture, ulanze yonke into balimisi ukuthi kodwa lihlanyela kanjani likotapeni. Wena nje uvela uletha le ndumbu. Ufake la phasi, ungagubhi nekugubha uvela uthi ngelinyawo umhlabashana. Uthi yabuya 2 weeks time ukhanda isihlahla similile. Wena solo wazama kuhlanyela lekakho kude lesimila. Noma sithi siyamila sithi ubone sesoma. But those are the blessings that we don't realize ukuthi uNkulunkulu utibekela kithi they are big things nethi divela ngalokuncane thina sikuthatha kancane kuthi unesandla akuhambe kuyohlanyela yena but siyekele kunaturisha ukuthi lo mfana lona isandla sakhe siyathi qhumisa tinto. Kude lokufakwe esandleni sakhe. Uma masimnika lekhaya kithi nje bekukhona umfana lesatiwe ukuthi uma ngabe sisibangisana ngaye uma ngabe kune referee draw makezulu makune referee draw bhalisa ngaye na kanjani uyawina noma ngathiwa ndova uve sebambita igama angifuni kumbita abanye amati ndova sebambita igama kuze kubangwelela ukuthi hayi ngimi lo bhalise ngaye nginauthenga amathikisi ngimi lo ngijaje kuqala ngibhalisa ngabani nemathikithi ami ngifuna kuwina. So those are the things Satan lofike bese uyakubulala noma udisablisha lokusebenza the app of working kuwe ukuthi wathi ukuthi uyathi mina nginenhlanhla yami nje uma kunetinto letsithe nginale nhlanhla ya Joseph nayibona inhlanhla ya Joseph the blessing of Joseph ukuthi etintweni tonke noma kungathiwa bazala bakhulu kanganani kuthiwe nje ukhona yena. Noma ngabe kungathiwa kunenkinga lengakanani bese sewuqhamuka nje nesolution. Noma ngabe kungathiwa baqalile emadrosa imkhekhele vetilevu bese unoqhamuka nje nesolution ukuthi yathi mina ngiphuphile. We need to heal because the devil has killed our mental state. Ngokuthi singatikhumbule tinto lebetisilungela, singatikhumbule tinto besiphila ngato. Egameni lenkosi lika Jesu Christ masiphile. Hallelujah. We need to heal in our relationship. Asihilisheni bazalwane. Christ is here. Uthi Kristu ngifuna kuniphelelisa futhi. Ngingakwentelana. Hey. Sendluleni kuma relationships. Uthole ukuthi you have struggles in your relationships. You are trying so hard and uze uhamba wenda tinto step by step ngekutshela abantu ukuthi nawende naku kutawulunga kuma relationships akho. Now lesi sikhathi awati nokuthi ngicatshaniswa yini lekhaya but seniqabene. Ngaze uze uyatiqaphela ukuthi angifuni ukuthi sicabane uyathi ngifuna kwenda kahle tonke but ngigcine ngicabene kunuka kusephu. You need healing. Christ is here. Hallelujah. Njengale ndvodza nakafika kiyo Kristu athi do you want to be made whole again? Nawe namhlanje uNkulunkulu angakubuyisela. Nawe namhlanje uNkulunkulu angakugcwalisa. There can be an overflow in your life.
kungaphuphuma kuqwabelane kuze kuqitheke uze umangale ukuthi utakuphatha ngani. Let there be healing namhlanje nje live lithi in when Christ is there is complete healing. Asimrealize Jesu phakathi kwethu sathi ukuthi siphilisiwe kuto tonke tintfo. Siyadzinga kuphila bazalwa, siyadzinga kuphila kuto tonke letintfo lesengitibalile. We need our healing. We need our restoration. Some of letinye taletintfo astart nekuthi setasilahlekela. Sekukhona lesi sikubanga siyabanga nje ukuthi yathi baze abantu labadzala ngale tatikhathi. Kukhona into sathane lasafike wayithatha. Sekukhona lesi sikubanga kenyalo sesiyabanga ukuthi lokhu akwendiwa kanje but kukhona into le inhlanyelo yaNkulunkulu lebekayifakile ebandleni lakho ukuthi iyawuhlala njalo imila ngeke sihambe sibanga into letingasile. Hallelujah. Now funza incwadi ya Petro chapter 1 verse 2 Petro weqala chapter 2 verse 24. Live laNkulunkulu lithi he himself bore our sins in his body on the tree, that we, having died to sins, might live to righteousness. You were healed by his wounds. Hallelujah. uNkulunkulu siphilisiwe bazalwane. Abengete ahlushwa yena sibesa sisaphiliswa. Kristu wa-challenge ngato tonke tintfo but lokho kwakusho ukuthi mine nawe whenever we get challenging ngale tinto Kristu wa-challenge ngato. Ngaba tifo, ngaba kushoda kwemali. Le nkosi lithi yake yashoda imali Kristu wase uyabayala wathi hambani lapha emfuleni. But all the obstacles Kristu wala solve kwakuyi breakthrough kithi. Funa ukuthi namhlanje sisithandaza sathi ukuthi kade i-breakthrough yendiwa empilweni tethu yalokufunako lofuna kwenda lofuna kubangiko. Just realize ukuthi Christ is here and there is complete healing. Ngiyacela praise team. Sahlabelela sime ngetinyawo egameni lika Jesu Kristu. Praise God. Ngiyacela sinikete andi umbhobho sithandaze namhlanje kusihle namhlanje mina egameni lika Jesu. Ngathi nawo bongathi nawo sathana we shall all pray bazalwane. I don't know ukuthi what is it that you need to be healed in. Yini lo tsinga kuphiliswa kiko, yini lo khanza ngazi ukuthi impilo yakho seyimekiko ayisaqhubeke, that you need to pray for it today because Christ ukhona uyakubuda uthi ngikwendeleni. You want to make you whole again. You want to be well again. You just need to open up to him. Ungabe solumbalela tonke tintfo as you pray. If you need to step away from the person just step away as you pray. Utabe andi athandaza naye while we all pray in the name of Jesus. Hallelujah. Ngiyacela sime ngetinyawo egameni lika Jesu Kristu. Sihlabela.